S nama je u studio tandem za kojeg smo sigurno svi najviše navijali, od kojih smo najviše očekivali, ali nismo razočarani. A da ne govorimo da ste vas dvoje ipak najviše željeli pobjedu, do koje nije došlo. Pa da čujemo prvi komentar. Pa, ako se ja usudim reći... Da li treba reći da je to Zrinko Tutić i Tajči? Ja mislim da ne treba. Ja mislim da mi jesmo pobjedili. Pobjedili smo tremu. Pobjedili smo teret favorita koji nam su svi mediji nabili na leđa. Mislim da smo pobjedili sve tehničke probleme kojih smo isto tako imali. Na probama, o dilemama, hoćemo li ovako, je li onako. Uglavnom, mislim da su u tako punoj formi bili od svih proba, svi profesionalci, kolege, ljudi s televizije koji su s nama tamo bili. 4 probe smo imali i ovo je bio 5. nastup, dakle, koji se je snimao. Moram reći da smo zaista odreda bili oduševljeni. Nastupom, kako su to izveli, kako su pjevali, načinom na koji je slikano, jer smo na probama imali dosta primjedbi oko toga, orkestrom koji je jako dobro svirao. Mislim da smo bili pristojni i da je to ono što ja smatram pobjedom. Malo prije smo razgovarali sa gospodinom Münchom zapravo, koji je sekretar Evropske unije. I on je rekao nešto s čime se, mislim, apsolutno treba složiti, da je ovo izuzetno plodna godina u smislu kvalitete. Jedna od najjačih. Jeste. I da ovdje u ovakvoj konkurenciji dobiti vaše 7. mjesto je velika čast. I mislim da to nije utjeha, nego zaista ono što ste sami rekli, jedan veliko priznanje. Prije svega kompozitoru i Tajči koja je to izvrsno izvela, a drugo i Jugoslaviji, od koje se možda, mi smo možda malo veliki megalomani. Nama je prošle godine Riva donijela zaista veliku stvar, donijela nam je i pobjedu, i Eurovizijski festival u Zagrebu, i mi smo sad očekivali da ćemo početi do serije osvajanja. Da smo se pretplatili. Međutim, pored ovakve sjajne serije, ja sam već i govorio i javno, i na televiziji, i na radiju, i govorio sam o plasmanu, prvih 10 nisu me slušali. Govorio sam da su tu 3 sjajna autora. Prvenstveno Toto Cotugno, pa Serge Gainsbourg sa ovom francuskinjom, pa je tu bio niže od nas plasirani veliki evropski hitmaker Ralf Ziegel. Pa je tu ono što je za mene osobno bilo ovako iznenađenje, je bila Španija, koja je do sada tradicionalno sa svojim ipak u korijenu folklornim pjesmama bila nešto niže plasirana. Ove godine možda zahvaljujući i gafu tehničkom koji se dogodio su pridobili simpatije. A ono s čim isto tako nisam iznenađen, unutar tih glasanja mi smo uvijek ovako, mi volimo jako naše susjede i vrlo su nam dragi, ali Italija, pa Austrija, pa Grčka u principu nam nisu bili nikad u eurovizijskim natjecanjima skloni, pa dakle ni to mi nije bilo iznenađenje. Ali sve ono što sam zaista tamo vidio, mislim da je i kad sam i ranije o tome govorio, mislim da su ljudi mislili, ajde, ovaj je skroman, pa neće sada, to ukratko nije istina. Pobjedili jesmo, ali na drugi način. Tajči, sad konačno da i vas pitamo. Vi ste već u Zadru pokazali izvanrednu profesionalnost, kao da vam je 19 godina staža na pozornici, jer ste vladali scenom, što je vrlo teško postići kod ljudi koji imaju mnogo više staža, i mislim da se naši gledalci u tom smislu slažu sa mnom. Vi ste tamo to pokazali. Ne samo jednu mladenački žar, nego jedan vrlo decentan, ali još uvijek pod naponom iskazani temperament koji je urodio i time da ste konačno osvojili 1. mjesto na našem natjecanju i da smo očekivali s pravom da ćete se vrlo dobro plasirati u 2. Ajde da čujemo vaš izvještaj. Pa, hvala vam prvo na vašem lijepom mišljenju o mom stažu i iskustvu na sceni, ali ja moram priznati da se ja na sceni toliko dobro osjećam, pogotovo u času kad još u meni naraste onaj osjećaj da sad moram dati sve, jer mislim da me i ljudi podržavaju i žele to i mislim da ću ja to uspjeti. I u takvom jednom momentu za mene ne postoji ni trema, ni strah. Ja sam onda Tajči cijela i sve što osjećam zbog čega to radim
to što radim, da to pjevam, tada izlazi iz mene. Isto se to dogodilo jučer. Nakon tjedan dana velikih napora, moram priznati, jer stvarno ta presija favorita i mene su počeli slikati i strani novinari i naši od samog prvog dana. I ne znam, to me sve jako, jako opterećivalo, pogotovo ono bezbroj pisama koja sam dobivala od sve te dječice i njihovih roditelja koji su mi govorili sigurno si prva, najbolja si ono. Sve to je uzrokovalo u meni jedan osjećaj da ja sve te ljude ne smijem iznevjeriti, da moram biti najbolja, a opet znala sam kolika je konkurencija i šta znači biti u Zagrebu nakon što je Jugoslavija već jedanput pobjedila uz takve moje, evo, meni čast reći, kolege. Zamolit ću Vladu Božićevića da nam pusti vaš spot jučerašnji, da malo potvrdimo ovo što smo govorili, iako su to sve već gledalci vidjeli, ali dobro je bilo da još jedan put vidimo vaš nastup, pa da onda još malo nastavimo razgovor. To će meni biti prvi put da vidim. Ja nisam još vidjela. Evo prilike. Samo na čas izdvojiti, malo dignuti kao ova kamera iznad svega toga i sa strane malo usuditi se konstatira da smo mi zapravo imali tu 3 velika poena sa Eurovizijom. Prije svega sama činjenica da je to, a već smo dobili u tom smislu i danas u ovoj emisiji pohvale, da smo to izvanredno napravili. Drugo, da smo imali izvanredno napravljen film o Jugoslaviji koji je to na jedan vrlo lijep način pokazao, nenametljivo i ne onako reklamerski zemlja. To je Laurenčićev. Jest, izvanredno napravljeno. I naravno treće ono radi čega čitava se ta priča i odvija, a to je vaš nastup koji bez obzira na kvalitete kompozicija, tu se možemo sporiti. To možemo, konačno pitanje je sad da li neko više voli tu tako tune, da li više francusku i tako dalje. Ali je činjenica da i prošle godine sa Rivom, a da ne govorimo i ranijih godina, ali specijalno prošle godine pa i ove godine smo pokazali ipak tom milijardskom auditorijumu jedan kvalitet od pjevanja, od oblačenja, od ponašanja, od kompozitora, kompozicije, aranžmana i svega onoga što nas, ajde recimo, vodi u Europu, između ostalog. Slažete se? Ja se potpuno s tim slažem i moram reći, ono sa naše točke gledišta, i ja sam osim toga 86. već bio u Bergenu i vidio kako su i tamo radili Euroviziju. Moram reći da ovdje nisu zaostajali u ničemu. Naravno, ljudi uvijek žele maksimum, a dobiju optimum. Imali smo grešaka, naravno da su mi. To uopće nije sporno. Međutim, nije bilo bitnih stvari, nije se dogodio nikakav bitan propust. Moram reći, kada smo nas dvoje u pitanju, da su nam maksimalno bili pri ruci ljudi. A što se tiče ovoga Europa zdaj, jako puno stranih ljudi, uključujući i Tota Kotunje, koji je izrazio želju da bi htio producirati pjesmu na engleskom i da bih volio raditi stajući do vrlo važnih publishera, do Ralfa Zigela, do strašno puno, dakle, ljudi izvana poziva, televizija. Jednostavno su smatrali da je to vrlo dobro. I ponovilo se, čini mi se, ono o čemu sam ja probao govoriti, nisu me baš slušali, ali utisak i želja da nas ne zaborave u ponedjeljak ti ljudi vani sa jutrošnjim novinama i njihovim dnevnim problemima je ono što je po meni za nas dvoje bilo najvažnije. Da dođemo do situacije da kažemo, evo, ovom prilikom je to ovako, ako je to za vas mogućnost da nas zovete, ok. Hvala vam što ste mi odgovorili na pitanje koje vam nisam postavio. Htio sam vam postaviti, jer šta dalje, za vas je to početak. Ne za vas, Zrinko, jer vi ste već pokazali jako mnogo kvaliteta, ali mislim da je to jedan veliki skok naprijed za vas osobno, a taj će u svakom slučaju je na početku onoga o čemu ćemo siguran sam mnogo toga slušati i ja vam u tom smislu želim zaista da to i bude. A pogotovo zbog toga što je 7 moj sretan broj, pa onda to nešto znači. Hvala lijepo. Hvala lijepo i mnogo sreće. Hvala vama.